Hào má lọc khơi á. Mà làm được thay kia chứ nào mới làm được. Thành chín ăn rồi. Thay này là được. Giá nó thế này, mà này nữa. Nào chứ thay kia chứ giảm đi. Bé sáng lần đó. Thay sao bé sáng lần đó. Thay sao 20 taka. Nó có bao nhiêu lọc được. Sangsari. Gak tahu kan mana ada di sana lah. Betul. Itu kan cina. Nah, ke sudah kan ni. Nah, ke sudah kan ni. Nayau. Ali lo kain sih. Ali lo kain ni. Nih. Rumah kan sebenarnya. Biasa satu bayar lah. Dia kilo laba dengan guys. Air dia dah mesti. Kamu nak komen doktor pada mami kita deh. Betul dah benar dah. Nuna itu kom dah dulu kita. Ang betul dah mesti deh. Biasa kan sih. Nah, orang macam mana baik? Biasa ke baik? Nah, hendak. Zira ni sih. Zira ke baik dah. Fish masala. Ini cukup cantik kaget. Wah, dia ni agak terus ini. Sampai berapa ni? Kasih juga tahu guys. Lang mấy thằng ăn rồi này, bol khăm đan khá đâm dương, guys. Nah ni sih, wah, bodo hijau kada mate. Ini kuat tasty hobon, thara kebemen nalai, thai girjena, diniar bayna ni bapak jansin nane. Bayna lapar na, guys. Dah. Nak kehubayan ujungnya guys. Wah, bodo hijau kada mate. Ini fry, to sethanane jani se. Wow, इतना टेस्टी हो गया रे हमारा एलिफेंट एप्पल्स खाने के लिए बहुत अच्छा होगा रे sakit ini बिराद गोथाव जादों गाइस बहुत टेस्टी हो गया रे हमारा फिश और एलिफेंट एप्पल आज का रेसिपी हम दोनों मिलके खाना बनाया था बहुत अच्छा हो गया भाई Sana जानोसै सासे दुगैदो फैबाथाय आङो दा रुटिजों जाग्रोनोसै नोंथांमोन रुटिजों नाखौ जाग्रोनोसै बिनि उनाव दसे थानानै माबाखौ जागोन ओंखामखौ जागोन आरोना नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय गोथाव
जादोंना जायाखै टेस्टि হয়েছে না बहुत टेस्टी गाइस